Pa sad ti vidi ga. A neću gledam online. A moraš gledati, ti si preki, ja se te obraćam kao predsjednik. A da te pitam nešto, kad je Sveto Marović zadnji put uzeo drva da ubači ili da nosi nešto, uz narukvicama i parama? Kad si vidio Sveta Marovića da poslije šeganja drva ubača s familijom drvu? I da čistiš Ragotinu. I da čistiš Ragotinu. Ili oko mješalice da pomaže u gumene. Kad si vidio Mila Đukanovića ti s lopatom u ruke da hoće da očisti I one šupu ili šut da očisti ili nije bilo što. Kad si ti to vidio? A kad si Filipa Vojnovića na biciklu vidio u šorcu na polni biciklo bez onih blatarica kroz vodu da ide pa da ga prska po leđa sa zadnjega i vozi izbilja na šarafe nekog. Vukovića ili nekog. Jesi mogao da vidiš? Jesi ti gleda sigurno Miška Vukovića gdje se drži u autobu za onu šipku gori? Nije se ga vidio. Nije se ga vidio. Pa dokle ljudi, a mi to radim. A ja to radim, čovječe, 10 godina kreativnost prosipam ovdje. I sad više boba ne valjamo. Kad si ti vidio na more Peđu Bulatovića da skače sa stijene lasu, sponte, lasu. No, svaki ima pare na onaj tobogan u veći ide ispuštaju se na one plave krugove s onom dječinom. Kad si ti vidio to? Eto jedino možeš vidjeti možda ove Danilovića ili nekoga, oni još nije... Eto jedino možda Danilovića vidjeti. Oni žive u podrumske prostorije. Jes, tenis igraju. Ali od ovih, da ih tako nazovem, ta elita i to. Bijeli sport, oni igraju bijeli sport. Ti ga ne možeš vidjeti, čovječ. Ti ga ne možeš vidjeti, pa je li učete ih na top stalno? Je li i taj čovjek zaslužuje poslije toliko poslaničkog staža da ima i on koru leba svoju? A ne moju, hoće da uzme.